Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma salli ve sellim ala nebiyina Muhammed. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve barakat. Hurmatlı Müslüman bir toğandarım. Bugünkü sabaqты uğudan burada barыңар bir paygambarga salavat aytasыңар. Allahumma salli ve sellim ala nebiyina Muhammed. Quba mecitine bardığız ziyaratqa kelebiz. Umraga ajıga kelgendir. Quba mecitinin janında Bustanul Mustazal paygambarga kölökö kılıngan bakka jana oşondoy ele Bi'urul İzq qudukçasına keldik. Bul bak jönündө, quduk jönündө malumat alуу üчүn musulman bir toğanыбыз Madinalık anası menen inşallah. Selamu aleykum ve rahmetullah. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Anası maşallah. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Allah bereketini versin. Amin. Amin ecmaîn ya Rabbi. Barakallahu fikum. Nurid نتعرف بإذن الله. حياكم الله في البستان حيث استقبل خير الأنام المصطفى صلى الله عليه وسلم. İnsaniyattın adam atanın baldarının en ulusu kutup alıngan en jakşı bakka hoş geldiler. كانوا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في هذا البستان يوميا يترقبوا قدومه صلى الله عليه وسلم. Allah razı olsun bardık sahabalar paygambardı künnüge kelip paygambardın kelişini uşul jerde kütçü. فكانوا ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشتد عليهم الشمس ثم يعودوا بيوتهم. Uyda bul jerde paygambardı kütüp başlarına kündün ısıksı urgan kezde üylerine çıdabastan kaytıp ketediler. وفي يوم من الأيام وهم ينتظروا رأوا رجلين بثياب بيض داخلين على البستان. Kündördün birinde kütüp dursa eki apapakay kiyingen nurdu insanlar kirip geldi. كبروا هللوا الله أكبر جاء رسول الله. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Resulullah geldi deyip kuanıp kütüp alıştı. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في هذا البستان. Peygamber kelgende uşul bakta oturdu. Fi hadal bustan ha? Maşallah. وأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بعذق من تمر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kurmanın bir şingil kurma belek kılındı. فسأل عليه الصلاة والسلام من أين التمر؟ Peygamber bul kurma kayaktan dedi. فقيل له من نخلة تسمى جرذان. Ümmü Cürzan degen baktan dedi. Ümmü Cürzan degen bir kurmanın atı eken. فدعا صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك لأم جرذان. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Ümmü Cürzan'a berekeli kıl deyip dua kıldı sallallahu aleyhi ve sellem. كان جالس عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يتحدث مع الأنصار. Peygamber oturat ele. Abu Bakr Sıddık ansarlar men Madinalıklar men süйлöşüp attı. فغلب الظن على البعض أن المتحدث هو الرسول. Kebir adamlarga uşunday gümen geldi. Bizge süylöp жатқан bul peygamber go deyip. لما فطن لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Peygamber Abu Bakr Sıddık bunu baykap kaldı da zirektigi menen فبرداء ظلل النبي صلى الله عليه وسلم. özünün ridasını gelip Peygamber aleyhisselam'a kelip kölökö kıldı. فعلموا أن الجالس هو النبي الكريم صلى الله عليه Oşol kezde oturgan adam peygamber ekenini sahabalar bilip kalıştı. وسلم. فأقبلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Bardığı peygamberge çurkap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yüz dönüştü. ومن تلك اللحظة سمي هذا البستان ببستان المصطفى. Oşol günden başlap bul bak peygamberge kölökö kılıngan bak dep atalıp kaldı. وهذا البئر Mo biz körüp turgan kuduk يسمى ببئر عذق من عذق التمر. İzq kudukçası deyt. İzq degeni jana jogorda aytılganday kurmanın bir şingili. يعود للصحابي أو لجد الصحابي سيدنا سعد بن خيثمة رضي الله عنه. Sa'd ibn Haysam degen sahabanın çoğ atasıga tanıdık bolgan kuduk. Sa'd ibn Haysam. أحد الصحابة الذين استضيف عندهم النبي صلى الله عليه وسلم عند بناء مسجد قباء. Bul kaysi sahaba eken? Kubani kurup jatkanda peygamberdi uyuna konoqa çakırgan. Sa'd ibn Haysam. نعم. Radiyallahu ta'ala anhu. عمر هذا البئر أكثر من 1600 سنة. Bul kuduktun ömrü 1600 yıldan körök. مغلق من الأعلى هذا سقف في الأسفل المضخات هي اللي Üstünü mınday tam kılıp bekitip koygan, bunun aslında atırılıp çıkıp jatkan kuduktun suları var. لسقي هذا البستان. Bul birinciden uşul baktı mana suğarılıp atat mana. وأيضا هناك للشرب. Mana o al jerde hazır içkenge de çıkarıp koyuşkan. İza şeribnal an نعم. hazır içsek Kudayım buyursa ova biz peygamberge sahaba olalgan jokpuz. Üstüne kelip Bakır Sıddık siyahtı kölökö kılalgan jokpuz. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jürgen jerde Peygamber aleyhisselam su içken jerden azı uşul kuduktun suundan içebiz. Allah'ım ahirette de Peygamber'in kolundan Kavsar'dan su içip nasip etsin. Allah'ım amin. Bizdi jana bizdi oğup jatkan bir tuğandarımızdı Peygamber aleyhisselam'nın koludan su içipi nasip etsin. Allah'ım amin.
Maşallah. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде дағы айта тұрған нәрсе, бұл құдықтың суысынан ішкен, құрма дарақтың мөмесінен жеген, даратынан қалған суды ұшыл құдыққа себеп салған. إذن هو مكان ما شاء الله جلسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في كامل هذا البستان نتخيل أنه كانوا الصحابة في كل بقعة في هذا البستان ينتظروا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. Бұл жерге келгенімізде ушуну элестетелик, урматтуу мусулман бир туугандарым. Ар бир булуң бурчунда ушул жердин, бактын ар бир жеринде сахабалар отуруп алып пайгамбарды күтүшкөн. وفي هذا البستان جلس عليه الصلاة والسلام واتخذ أول قرار وهو بناء أول Пайгамбар مسجد ушул بالإسلام. бакта отуруп биринчи чечимди алган. Кайсы чечим? Ислам тарыхында биринчи мечитти салабыз, Кубаны салабыз деген чечим ушул жерде кабыл алынган. ولذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Ошондуктан пайгамбарга бир салават айтабыз. Аллахумма صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله بارك الله فيكم. شكرا يا أخ أنس. جزاكم الله. السلام عليكم.